Ndĩrahunjia nĩ tũrathiĩ gũkũ na rĩa mũtungatĩri macio tondũ ũyũ kũhunjania na nĩ wega matha gũkorwo na mũrata ũririkanaga hĩndĩ ciothe na matha nĩ akũrehera ciringi 5,000 tũmũhũrĩre irũhĩ wega tafadhali mũrekaramu agũre tondũ ngũririkana gwake nderire wanjini macecori kũriganĩrwo ndamũrire gũra karamu na ũkĩgũra ngiri no ndiriganagĩrwo gũra ũrĩa ũkwenda tondũ atinda ũtungata hamwe nani watu wa Kayole tafadhali, Kayole City mwambe murugame roho dakika 1 kwa sababu nyinyi ndio nataka kuita. Lakini kabla Baba Jimmy rogama na iguru turathi na laini yo ndio wa maundu matiganite ngirikia na ageni aya njĩke atungatĩri Kayole City Dream Girls toka tuleketie mwana mauko yoka Jimmy Munyui uko wapi? Jimmy Munyui ametumana mmoja ametumwa na Jimmy kuja hapa na ni bio noyo tometo sawa Stacy Muigai wakora Wajimi madha ni agura karamu shilingi 500 muhurira irohero ya kanitha Stacy we oniketie ucio ni atuhete 10,000 muhurira irohero ya wathiko mam naenda wapi ni mundu roya mweoke mureka tuthii uguo ngai madha ni twarekaria nake Shiro kamamu ego kana gatomana oda kinyete masengo ametuma nani shigana asante ndegyo muno mona vi ana muiga gitikeke mwana ore haisipika nene ogethira ne sente hale nyondo wa speaker Maseko nake ni atuhete 7,000 muhurire irohero wega tafadhali and mwai ashobera matuhura bisha huko na video ekwani and mwai ukahaha muhurire irohero wega sio ndio na magetuya video hana kama haya haida waji tuna modogere to ndongo ndio koreko Dogo leko eko dogo Moira kinyete ri negoririkana nokete aya ndira meta me hamwe amazing group ngomweta mwe hamwe Dream Girl ngomweta mwe hamwe 5 stars ngomweta mwe hamwe Sociali ngomweta mwe hamwe Kayole City ngomweta mwe hamwe Alekas ngomweta mwe hamwe Anjogona Adi Jogona una huyo Anjogona gai na doke hiyo hayo Horai Anjogona rohero wega no ndio gutukuite na gikari kenene gari tukutuku ndio wateithia ugamoha hali acio aya Esther Wagura Ito Wagura huyo no atoka leo riko aro akuno agera leo baba kwalia na aya leo acia kene gucoka ndina nenyore mekuoneka Lady radio okano mugeni wa mbere uyo ataho Munyui niwe muthuri wa Mase Pero kone ni wengi hika rege na rege Nodalika ranga muria gohikere Waidi ya bibi kuiga muria gohikere
tondu ahiri orai haha na nini kio gituma ndambure mundu uyu ni amurehera ciringi 500 Devo dio che lo vedo. Ishi. Nandari ndero. Onare da ko hena milioni. Araiga tonde hindi ya burari. Negwitete munyui. Munyui nake ni sani yao. Ni horo ama. Munyui ni sani yao. Nake ari Canada. Makana mali kana isi nikana tarora iha mwana kiocio Canada papa wa hili 50 tone njwe ni akigaire na bia musire adu angai kai bia kumwaleria sire anetu papa wa hili ile imwe ni ahota kule kukinia ciringi 100 cia sanu wao we kule mwana wa Canada eta kwa kujui wapi makofi mwana kesho nere gako hikania mukidiri komi mwana kesho kana kabero ndo watu sire mutumia yake agotomaneta ithano no riu nigetha agatuana ongererwo cia kinya ciringi 10,000 muhurire yohire wamoha wachi agadi mathi na iheo nama nethio ehe girinyanya orocio thiri tothi mugukioya kana mugweta ngigithio ugu ke ana kimete ugu atene tano aluti asokia ukombele Mutiholela mutirucio rohero na mudaina kaboga sokia hatonye sire tiro wako sokia ni mukaru kaboga sokia ni kuziri orocio no ikuruka muno oyo na kereke itumuri andu akai oga maha ono guture waturega basi na ngari nene alafu ri ena kisane rufu haria rwe kuhingurite haria ruri basi okay iguru haria ziesi uri mona mundu iguru maiga kuna ngari imeibiwa na mugora moja iko juu waruta wira mwega muno ici ni ciringi 5,000 anato ndito ngode atwiki mutumwe wira na tondu nidirero ne masi hario ke mamario kana kio haha kanya mugaka uria gubangite ndatharurio raini itaka tigwete ori kwenda inyanya no ndu gudaherwo haha yaigire na matano masi wathukiria indo cia kwa ikuguru raini nekere kido matano cia kawe ihenya ona akatako anwai anwai anaona mole manatuera nyamwera anjira atiri ora hamasi ndio wona heherera ajaka ona aba kutakirigira magana matano na nita mundu mungidaro atona au nongo wikarite 0000 au kiada mure yohirwega oyo ahora ke rolo hibere andu agai odo madano hai oyo ahora ke rolo hibere taburuki ogo mundu taburuki era daiga ko he familia ko he kamineta ikomi tetugoi taburukia lega goivia au de kohe taburukia lege kau de kohe ena dai ko ngani ndio ni murata o taburukia kau de kohe tokinya tatu heto igana tu dia ke tu dia ni sa witu
aya taburukia kau ne kohe ese tu dia dire ke tu dia dire tu kije tu heto na sia kile grifote kama sio rupio to ne agaria taburukia odiria tu heto to yana tu au kwa kama nile ke leo mauga to esta na esta ajira ni tia teni mamoge ni tugete ogota mulata ni ori agenda masi sio esta tomo ginyori kesiama aka ni kohe kama eto tona toma oh okay olomera sikosia aloiga nona okile tukiona no na leo ule no ani ala chini diriko bado kibete ado akai mo ile 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 kwa kia mo ni kama ito kwa haida tu sia semusenjeri unakale kahana ina unaona gole hana yes oya mwanadamu oya master tukatengera haida tu neto wamewe nikogona yenu tu kwa bageni mono ni wote niko ndani yake matano esa dokere hawanu basio kediri ndio ndio kile hawanu kediri wana walega na katakati kapa no ngindo kapa roka ije kaine ko ile leo ndamukira leo nareke njomo ile mundu wakaimata na rogathie sai karo hare tika kwa bakuma ndokabe kuma uruko ha mona tathora mona tawekire muhore nyo wega mawu todo yake ni kuti moja tekerie atwekele kuti kile tugoye ofu kama ya tukati ro kama ika na no kama hore tukati toro hero wega ndio ya kuti atmehamu atukati letu kama ika ndege mono Pastor Pez sana ndege mono Monafi mwana wa TZ kai haha ndege mono Reverend Berogi kai haha hogu na by the way na ndugata ya papa nona niokire Mweru alwasi ya mahoya nyonete ando hakuhe nyonete hakuhe agrufio ya mahoya mahore ilo hile ngado angai lo tu ipo ikiria naruo gukugosha ne gukugosha na ruki ro studio ya mutungatiri Meroge edition ndio igo igitwo Power Record nyimbo icio ciende twaina haha ihuriro studio ino ya mundu wa Ngai etagwo Power Record muhurire iruhire wega ni undu woguo mundu korogora wa bata kuria baka twathi tutihinya wo Eunice tuthiaga ona tari na thio ka record kare kahora na hindi weru bono arekereirie ni horo wa marimu no ti ugithi kuwa tuge ndire ni mufeo na ugire mundu toiga mutu keke atia akaga kurekaine ati tonda ina bia tondu ni arenda mundu ucio athie na mbere kegwa mwana wa guturia muno na Power Record itore ugai Power Record itore asante heito omenye handu haha ri wi murore muno mutungatiri masi no arehe ciringi 2,500 na mungiahura ruhi atuna kwithira kumagia ona hanini mundu ucio wa Ngai no ane horo mwega na ndikarija gukura hani ndari kana ndari uria na ngeigua mutungatiri ga ni kurehe TV on yaro connect week okora mo ngika ngo tindike ngokere tinto ayiko ndio kitaenda pamoja ona katagwo mutungatiri na akoragwo haria mbere kwa bina kameme Kenya bina kameme
niwe tukona ke kuria Kameme makona muthoni wake rumba hau o kuma Monday nginya Wednesday agiturehera kigo kia Ngai no wa Pastor Beth Washege mugeciria nu ni uyu murire yuhiru wega era kanitha munene muno haria stage ya Komogo ugerete barabara ino ya bypass kanitha munene muno weho na hau barabara-ini na ni mundu etagwo Mountain of Shiloh na tukwendete muno Pastor Beth na mahehanira haria na ndungata ya Ngai mutungatiri ni ugira mera na twathi haria ni tufai o mutina haria tondu nake ndaruta ngirigirira magana matano muhingire indo hirwe ona kana mona bi ona kana mona bi monene tondu uri urara maundu ma bururi maria tuonete na makahinga to ma bururi kwa mbura ingera thete horo wacio ni matirikana ni uri kaine wali horo wa mbura na ngige ni uri kana maundu macio na maundu maingi muno mundu wa Ngai aretie netumonete ona Yesu Kristo matawanetie muno kaiga ohoro wake gogona gia kansa nyona akandu mariganirwo na wali ndu muritu muno na twikana muni acokagira andu miririo no twende cokerwo tondu ohoro wa magegania muno basi mundu wa Ngai ndio agutite endu uyu ni akurehera ciringi 20,000 murire indo ndirega ndayo kaka wa kubakanya mu nende tunyamu norore tuture hana nende tunyamu tutu no ti atinde mutu da twendete ni kwendete mo support ita ndio ke kwetu ge wewe mole kwa dimoro ko le bia na kora ifu no tena morore okwenda nolai ya ndo Ngai nolai mwirorere hatikizo kekeko nae poko tabo tunyana le mugete bora tunyana orora era kwa aya oni na hapo ndio hapo ngine na aya agituma gale our bishop shakana ndio leo moyo ona tutijaje siake tono ngo mtu igogona yafati kuruta netugoi ogo ndio neko makada maka na tondu yake rutari kai chugeti ni atohe ciringi 5,000 ona tola ndiko tolandika ona ndio ereke oria kureko aya osi waigire tabo kuikoina ule uranegerera hare ni atika onake levelet tukoragwo nake gikundi-inĩ kĩngĩ kĩa mahoya tuthiana na macehaha na mutungatĩri Sabina na ndigwĩciria ũyũ nĩ aremwĩtĩte tene no reke twarie harĩa nĩ mũthenya tũratangathire hau nĩwanyita na nĩ arehe ciringi 3,000 mũhũrĩre indo wega nĩacoke o hau mutihore rohe rwega nenda kumoni uria aini eguthi thank you madani ya kurathima nenda kumoni uria aini eguthi amazing group haria muri tarugamai amazing group haria muri murugame okurugama tukumone ihana ogo Orirai amazing group rohero wega ikaide dada wikala kemona wega aya dream girls rohamai kwa bakoro matia mweta ne kumweta ndaiga mwabe murugame kurugama timoke kurugama haria muri dream girls mweku acio
Asio, okay. Mahore hilo wega. Baibu kaki kama ndio ndireta. Nini ndio naita msijali. Nini ndio ndireta kama hiyo huko. Ndio kwa kuno yako hana ndo agai. MC afanga fakara tundu ndakaya mutembawe. 5 stars. 5 stars. Guy, 5 stars group. 5 star mweko. Huh? Okay, asio na matri kinyete. Wawako. Ono asio. Sociani ladies group. Wow. Sociani. Mahano wo mahore hilo wega. Kayole City. Asanti, mahore hilo wega go mane. Alekas group, Alekas. Wow. Alekas. Yeni. Mahore hilo wega, maingira muno osio mahore hilo wega. Ogo ni kurufishi haya. Agekoro we goko, yada wikara kimenya maundu ore marathi. Agekoro we goko na ndona gweka kurufu. We, inyo hau nito kuhikisha. Mother, no tulirwa. Mutikwamba kufagana. Fagana inati mumukande koyo akathoma. Aikowe hana ndona gweta kurufu ro yo getarugama. Aikowe hana ndona gweta kurufu ro yo getogutamburio naye. Kama uko hapa hujatate kwa group yote ile, naomba usimame. Watu wa Mungu. Haukusimama kwa group yoyote. Kwa sababu wewe umekuja kivyako. Aha. Oh. Haya, kidogo tu. Hebu kwanza tu na msichoke. Kanisa ya Victory mahali wako, hebu asimame. Sasa ni wachanganye pamoja. Kanisa ya Victory. Aha, tuketi. Kuna grupu nyingine, Allies and Shine, tafadhali wale wako tafadhali tusimame. Wako hapa. Asanti. Hiyo imenisaidia sana kupanga mambo yangu. Vile nimefanya imenisaidia sana kupanga mambo yangu. Sawa. Sasa kama hujatajwa mahali popote, sasa ndio utasimama. Kama hujatajwa mahali popote, aiko tunaweka hadi wote rugama. Aha. Kama hujatajwa mahali popote, hujasimama kwa grupu yoyote, sasa simama. Sasa nyinyi ambao hamjatajwa kujeni hapa. Hiyo itanisaidia. Sawa. Kujeni hapa.